hari igihe kenshi dukora ibintu abafilisitiya nabo bagahaguruka. Mwami Yesu akuneshereza abafilisitiya. Ene data mureke mbabwire, umugisha wawe nta muntu naho bazoshira mu ivu. Hariyo abantu bagenda bateranya abandi, bagenda bavuga abandi nabi. Umugisha wawe n'uwawe. Baragerageza gusibza. Haleluya. Bagerageje gusibza. Bakundwa bahore CANAAN TV turabaramukije. Tubifuriza amahoro ya Kristo Yesu waganze imitima yanyu. Turabakunda, turabasengera, turabashimira ngene muhora mukurikirana ibiganiro byacu. Ubuntu bwa Kristo Yesu buganze imitima yanyu. Dusenge. Turagushimira kubw'ijambo waduhaye Mana. Waduhaye Yesu, waduhaye ijambo ryawe, waduhaye mwemu yera, turagushimiye. Ijambo ryawe rigiye kubibwa mu ivu ryiza. Amen. Haleluya. Paulo yaravuze ngo Apolo yarateye nawe ngo na Kristo Yesu arazarameza. Umeze n'imbuto y'ijambo ryawe rigiye kubibwa mu bana bawe. Icubaro garukire mu izina rya Yesu umukiza wacu. Amen. Bakundwa, ndashaka tuganire namwe ijambo rigufi ku mutima wanje. Cyanditse mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 26 umurongo wa 12. Ndashaka tuganire imirongo mikeya. Ijambo ry'uno munsi riravuga ngo Imana igushikane muri Rehoboti yawe. Imana igushikane muri Rehoboti yawe. Maze Isaka biya muri cyo gihugu muri uwo mwaka nyene yimbura ibirezi ivyo yabivye ingeri ijana uhoraho mu umugisha. Reka ndakwifuriza rino jambo. Umwami Yesu aguhe ibirenze byo wabivye. Nimba barabivye mu byukuri hariho arando hinge no hino giwiba urukundo umuneze ibikorwa by'urukundo wabivye ibikorwa vyiza wabivye. Umwami Yesu aguhe kwimbura. Umwami Yesu aguhe kwimbura. Harizo watanze, harizo utakikibuka yuko wakoze. Ariko ndagusengera Imana itazayibagirwa. Imana itazayibagirwa iyo tuzadukora ntiyibagirwe. Imana ikwibuke kugirire neza, iguhe gusarura, iguhe kwimbura ibirenze cyane ivyo wabibye. Haleluya. Isaka yarabivye mu bugaragwa yimbura. Ari igihe dushobora kubiba mu bugaragwa. Hari igihe ushobora kubiba mu bugaragwa ukabiba ku bantu ukavuga ngo Mana uyu muntu naho ubugaragwa bwose wabibyemwo. Haleluya. Ijambo ry'Imana wabivye, imbuto nziza wabivye hirya no hino. Umwami Yesu aguhe gusarura, Umwami Yesu aguhe kwimbura. Amen. Haleluya. Umwami Yesu aguhe gusarura. Iri jambo nuko umurongo wa 13 uwo mugabo abo mutunzi agenda rushiriza gushitsa aho yabereye umutunzi bihebuje kutunga n'umugabane wawe kugeza aho yabereye umutunzi bihebuje. Kandi yari afise ibitayega by'imikuku n'amasho n'abantu bahinda atera abafilisitiya ishari. Hari igihe kenshi dukora ibintu abafilisitiya nabo bagahaguruka. Mwami Yesu akuneshereza abafilisitiya bituma basibza amariba yose bayuzuza ivu. Bene data mureke mbabwire, umugisha wawe nta muntu naho bazoshira mu ivu. Hariyo abantu bagenda bateranya abandi, bagenda bavuga abandi nabi. Umugisha wawe n'uwawe. Baragerageza gusibza. Haleluya. Bagerageje gusibza. Hari igihe abantu basibza ibyacu. Hari igihe abantu basibza umugisha wacu. Hari igihe abantu basibza izina ryawe. Ariko reka ndakubwira inkuru nziza niyi. Ijambo Imana yakuvuzeho nta muntu n'umwe ashobora kuri gukuraho. Uri umunyamugisha wewe. Bituma basibza amariba yiwe yose bayuzuza ivu. Ayo bantu bari barimvye mu gihe cyase nyine Abrahamu. Maze Abimeleki abarira Isaka ati genda utuvemo kuko uraturuta. Nuko Isaka avayo ngamahema yiwe mu kibanda ci Gerari abayo. Isaka asibura yandi mariba. Haleluya. Isaka ntabwo yareshe ahagarika oyayi. Barasibza ya mbere ageze Gerari asibura yandi mariba. Haleluya. Oh haleluya. Amwe barimvye mu gihe cyase Abrahamu kuko abafilisitiya bari barabashibije. Abrahamu amaze gupfa ayita amazina ya se nyine yari yarayise. Bukeye abantu ba Isaka bimba muri cyo kibanda babonamwe iriba ry'amazi adudubiza. Abungere bigerari baratonganira ayo mazi nabungere ba Isaka. Hari igihe tugera ku iriba ryacu abungere bigerari bakaza. Imana ikurinda abungere bigerari. Abungere bigerari bagira mission imwe yo gusibza ivyo uri kurakora. Imana ikurinda abungere bigerari muri business yawe. Imana ikurinda abungere bigerari muri ministry yawe. Imana ikurinda abungere bigerari mu vyukora. Abungere bigerari bagira mission imwe yo gusiba. Imana ibaturinde. Imana ibaturindire kure. Abungere bigerari nta mugabane bafite mu byacu. Abungere bigerari nta mugabane bafite mu byacu. Nta n'ubwibutso bafite mu byacu. Haleluya.
bataya aya mazi na yacu. Isaka yita iryo riba Eseki kuko baritatiye. Imana ikurinde iriba rya Eseki. Imana ikurinde kuzosigira abana bawe iriba rya Eseki, iriba ryo gutonganiramo. Hari ababyeyi benshi basigiye abana babo amariba, basanga babasigiye amariba ya Eseki, atuma abana bagatandukana kubera iki? Kubera amafaranga, kubera iriba bari barabasigiye. Tuzosigira abana bacu amarehoboti abana Eseki. Haleluya. Barigita Eseki kuko ari iriba batonganiye. Umwami Yesu agutuze Rehoboti. Haleluya. Bashitse Rehoboti ntibaza. Aravuga ngo umwami Yesu andujije Rehoboti. Haleluya. Umwami Yesu agutuze Rehoboti, akwagurire, agukure Eseki, agukure Sitina, agushikane Rehoboti. Umwami Yesu akurinda bongera ibigerari. Umwami Yesu akurinda bongera ibigerari. Ahantu hose wabibye, umwami Yesu akurinda abongera ibigerari. Hari rindi riba ryo munsi yaho. Nasomye ejo ryanshimishije cyane. 32 32 aravuga ngo kuri uwo munsi abantu bayisaka baraza bamubarira ibyajyari babimbye bati turabonye amazi agita Sheba. Nicyo gituma ico gisagara cyitwa Berisheba na bugingo n'ubu. Murazi iriba rya Sheba risobanurwa ngo iriba rya Sheba yitwa Sheba ngo ni iriba ry'indahiro. Iriba ry'indahiro. Mwami Yesu akugeza Sheba, iriba ry'indahiro. Haleluya. Amugeza babona irindi riba baryita Sheba, risobanurwa ngo ni iriba ry'indahiro. Iriba ry'indahiro. Hari igihe bagaragaza kuzibira, hari igihe abungeri b'igerari bahaguruka, hari igihe abamidiyani bahaguruka, hari igihe abafilisitiya bahaguruka. Umwami Yesu akugeza Sheba, iriba ry'indahiro. Umwami Yesu agutuze Rehoboti. Nugerera Rehoboti manuke hepfo, haracari ibirindi riba ryitwa Sheba, risobanura ngo iriba ry'indahiro. Umwami Yesu agutuze Sheba. Haleluya. Isaka yabibye ahantu atarakubiba. Nticyari igihe cyo kubiba, nticyari igihe cyo gutera, nticyari ariko kubera ijambo yari ariko, kubera ijambo Imana yari yaramuvuze ko, kubera umugisha yari afite. Haleluya. Yabibye arimbura bene data. Iyo turi ku ijambo, Yakobo ahunze mukuru wiwe Esau yagiye kwa nyirarume Labani agaragaza kumugunga, kuguma amuriganya ibintu vyiwe, ariko kubera ijambo yarariho yabwiwe na se. Oh haleluya. Yarigeze kumubwira ngo reka dusobanure intama, aramubwira ngo izizovuka ari amafumberi nizo zizobizawe, atwara izindi zose. Yakobo afata igiti agishira mu muriro. Haleluya. Aragikuraho umugozi, intama zaje kwima zikaraba yangoni zikabyara ibijanye nango nukubiza. Kubera iki? Hari ijambo yari yarabwiwe. Bene data, mureke ndakubwire uyu munsi, Imana yacu ndakwate ko rino jambo. Imana igutuze Rehoboti. Nuva Rehoboti ugere Sheba, iriba ry'indahiro. Amen. Haleluya. Ivyo wabibye mu butayu, Mwami Yesu agweze kwimbura. Ibyo wabibye muri amari, ibyo wabibiye bajya abantu hirya no hino, Umwami Yesu agwe kwimbura. Haleluya. Umwami Yesu agwe kwimbura. Yimbuye ibirenze ibyo yabibye. Yimbuye ibirenze cyane ibyo yabibye. Ibirenze cyane. Umwami Yesu agwe kure ibirenze cyane ibyo wabibye. Umwami Yesu aguha umugisha. Reka ngusengere. Data turagukeneye. Turakwifuza Mwami. Twarabibye hirya no hino. Uduheze kwimbura ibirengeye Mana. Uturinda bungere bigerare baza gusiba amariba yacu. Utwegeze imbere. Tuve Setina, tuve Eseki, tugere Rehoboti, niwo mugabane wacu. Nitwagera Rehoboti twegere imbere Mana. Berisheba harashari iriba ryacu, iriba ry'indahiro Mwami. Haleluya. Ukomeze kutugirira neza, utwambike ubwiza bwawe. Amahoro ya Kristo Yesu aganza ubuzima bwacu, mu izina ry'umukiza wacu Yesu Kristo. Amen.